Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Galumpangat Sports Club akasan tadi kuno pra kelapun kuno ya ke intergroup football tournament arja arpau ha amnaram subdivision West Gentia Hills. Hakane ke jeng kun final ke group D kala Korea ka namla do hadien bakala penliam no ya ke group A ling bakashigol bela tab do Fernando Pokrenu. Hakane ke singi laidon lang u General Secretary keseng Gentia Students Union usamna Trevor lang Arsuchen kumukongsan wat General Secretary kawar Gentia Circle usamna Kiridiam Lamin kumusembut kongsan lembat u Environment Secretary Sengkimi usamna Tiphimi Rambai lembat git khat kaseng. Ke sports kan ne to tawan du juang ha pengkut ia ga du ke pengkut ha kata ke sisnya arsngai lum ke sports man ga kami ka hi ketika kami ma ka sapi dia pentebit met pro cepo ikan puno chasor chabor ya to pro bi yo di kita kelar ko kobu jua bi klub kami peman kene man ka ki ka khan hi ha pmc hi haku ka than ga chunong hi Kermen nama hi to ki modero nang ku satu mat nang yali praktis football